Online kupovina praktična je i zabavna, ali važno je ostati siguran. Razgovarajmo o tome kako se možete zaštititi dok kupujete na internetu. Izbjegavajte kupovinu na javnom Wi-Fi-u. Hakeri mogu presresti vaše podatke. Umjesto toga koristite sigurnu, privatnu vezu ili pouzdani VPN. Pazite na ponude koje izgledaju previše dobro da bi bile istinite. Prevaranti često stvaraju lažne web stranice kako bi ukrali vaše informacije. Držite se pouzdanih web stranica. Potražite ikonu lokota u traci preglednika. Koristite snažne jedinstvene lozinke za svaku online trgovinu. Još bolje, omogućite dvofaktorsku autentifikaciju za dodatnu sigurnost. I na kraju, nikada ne spremajte podatke o svojoj kartici na web stranicama. Sigurnije je unositi ih ručno svaki put ili koristiti sigurne metode plaćanja poput Apple Paya ili virtualnih kartica. Pratite ove savjete i bit ćete sigurni dok uživate u praktičnosti online kupovine.